današnja tema, obzirom da znam da ste navikli da radimo fast trackove kroz Fortinet sustave, ali danas smo odlučili, to jest ideja je da kroz ovaj webinar od trajanja otprilike sat vremena pokušavamo približiti tehnologije koje Fortinet ima u svom portfoliju, a koja se dosta vežu uz operativne tehnologije, uz OT security, uz ICS, što ćemo vam pokušati danas pokazati. Neće biti onog klasičnog hands-on laba na kraju, to jer nadali smo ga nedavno, to je prije koji mjesec, ali naravno ako ima potreba i ako mislite da ako želite, slobodno se javite pa možemo napraviti neku rezervaciju da napravite nekakve hands-on, da steknete neko hands-on iskustvo ako niste imali priliku do sada. Svakako je u planu nekad da ponovimo to, možda do kraja ove godine, ako ne onda sigurno početkom iduće. Obzirom da ima jako puno tema. Znači, kao što sam rekao, današnja tema je OT. Evo Mirza, super, ima vas. Današnja tema je OT, OT ili operativne tehnologije. Što je OT? Znači, možemo nekako gledati da su to kao hardware i software koji se koristi za kontrolu industrijske opreme, ako bi to nekako u jednoj rečenici htjeli prikazati. OT uključuje znači, specijalizirane sustave koji se koriste u proizvodnji, energetici, medicini, upravljanju zgradama i drugim nekim industrijama. OT sustavi su naravno ključni za funkcioniranje kritične infrastrukture. Mislim da samim tim nije potrebno naglašavati koliko je onda važan samim time i taj sigurnosni aspekt OT-a. Zašto se o tome nije pričalo ranije, to jest manje se pričalo, ja bih rekao. OT sustavi su nekada obično bili prilično izolirani od IT-a, neki su i danas, što samo po sebi rješava mnoge sigurnosne probleme, ali rješavali sve, to je nekako pitanje koje se postavlja. Vidjet ćete kasnije da ne baš. I imamo tu digitalizaciju, znači u zadnje vrijeme, digitalizaciju industrije generalno, gdje ćete pronaći možda i naziv 4. industrijska revolucija, jer stvarno te digitalizacije znači, u tom segmentu ima jako puno. I samim time se sve više IT sustava povezuje sa OT sustavima i sama površina napada, kada je promatramo iz tog kuta, za IT je dodatno proširena, a napadi koji bi onemogućili, znači ne znam, opskrbu električnom energijom, vodom ili možda uzrokovali neku za čovječanstvo puno goru katastrofu, poput ne znam, onemogućavanja pravilnog funkcioniranja neke nuklearne elektrane ili tako nečega, dovoljno govori koliko je važno zaštititi OT sustave. Ono što je karakteristično, još dodatno što mogu spomenuti za OT, vjerujem da većina vas i znam da se mnogi od vas i bave OT sustavima, zaštitom OT sustava, je da pojedine komponente moraju raditi u prilično zahtjevnim uvjetima, poput visoke temperature, velike vlage, prašine i slično, tako da je to samo još jedan dodatan izazov na sama hardverska rješenja koja se koriste u zaštiti OT-a kao takvog. Gdje se to susreću, ajmo reći, OT i IT mreže. Ovo je jedan nekakav, možemo ga nazvati pojednostavljeni logički prikaz IT mreže koja ima nekakve svoju centralnu lokaciju, znači nekakav data centar, ima nekakvu udaljenu lokaciju kuda korisnici pristupaju tom data centru, znači klasična nekakva IT infrastruktura, ništa, ovo je jako pojednostavljen prikaz i onda se negdje u nekoj točci ta IT infrastruktura mora na neki način povezati sa OT dijelom mreže da bi korisnici kontrole, znači ljudi koji upravljaju tom opremom, koji traže nekakve podatke sa tih sustava, mogli pristupiti da li udaljeno, da li možda iz samog centra, znači ovisi što im je u kojem trenutku potrebno. Na tu znači IT mrežu, kažem, povezana je ovako na jedan prikaz, na jedan način OT mreža i sad tu imamo od čega se sastoji, znači sama OT mreža, možemo to isto podijeliti u nekakve segmente.
Imamo ICS, znači Industrial Control sustave, koji služe za nadzor i kontrolu nekakvih industrijskih procesa, pod kojim su onda opet SCADA sustavi koji prikupljaju podatke s različitih senzora, šalju ih na centralno mjesto koje se koristi za upravljanje. Usput SCADA služi naravno i za vizualizaciju samih tih mreža. Imamo i PLC-ove, znači programirane logične kontrolere, koji se još uvijek smatraju, nekih nazivaju radnim konjima industrijskih procesa, jer se koriste za kontrolu tlaka, temperature, brzine vrtnje nekog elementa i tako dalje. A samim time njihova trajnost, njihova način na koji u principu moraju funkcionirati, raditi, ne znam, 20 godina bez nekakvog prekida, samim time govori da to mora biti neka stvarno robustna rješenja. I na kraju imamo komponente koje nazivamo Industrial Internet of Things, gdje ćete pronaći opet različite senzore, ventile, pumpe, turbine i tako dalje, znači nekakve komponente s kojima se može udaljeno upravljati. Ovdje je lako vidjeti da kompromitacijom IT mreže napadač može dobiti pristup do OT mreže, a opet isto tako kompromitacijom OT mreže napadač može iskoristiti ranjivosti na IT mreži, iako je ovdje, pošto pričamo danas o tim mrežama, napadaču najčešće cilj neka komponenta iz OT mreže. Svakako, kako god attack surface, znači ta neka površina napada gdje se može kompromitirati neki sustav, je sve veća i veća. Danas većina PLC-ova radi na principu nekakvog pretpostavljenog povjerenja, znači assumed trust, što znači da izvršavaju naredbe isključivo na temelju nekakve mrežne lokacije, protokola, ne pitaju tko je poslao naredbu, niti traže autorizaciju osobe ili sustava koji šalje naredbu. Zbog toga su industrijski kontrolni, znači, sustavi iznimno laka meta biti za kibernetičke napade, jer ti pošalješ naredbu, ne znam, stop, zaustavi brzinu vrtnje nekakve turbine, promijeni broj okretaja, poveća protok vode i kroz nekakvu plastičnu naredbu koja ide kroz putem mreže, taj sustav će to izvršiti, bez nekakve provjere. Postoje naravno i rješenja koja traže autorizaciju, traže nekakvu, postoji nekakva vrsta enkripcije u tim protokolima, ali većina, kažem, ono što vidimo je da toga i dalje još uvijek nema. Sad povijesno gledano, kažem, obzirom na tu odvojenost od IT-a i drugih mreža što je pružilo određenu razinu zaštite, provođenje digitalizacije od te IT mreže sve se više povezuju, sad to pruža mnoge prednosti, znači zašto se to uopće radi, jer možeš doći do trenutne analitike, možeš doći do napraviti nekakav udaljeni nadzor, održavanje, automatski možeš brže ukloniti kvarove, možeš bolje planirati, znači benefite možemo nabrajati do sutra. Primjere, recimo, najbolji možda uspostava tog nekakvog analitičkog modela koji predviđa kvarove, a da bi to mogao, potrebno su ti ogromne količine podataka sa OT sustava, što AT sustave opet izvlači iz tih svojih nekih izoliranih uvjeta, jer moraju te podatke negdje dostaviti. Ili netko mora pristupiti, sad svejedno. Ovi modeli se, znači, koriste u svrhu nekog prebacivanja, ti analitički modeli, prebacivanja modela održavanja koji se bazira na kalendaru, gdje na model održavanja koji se temelji na stvarnim uvjetima. I sad prednosti su naravno pouzdaniji sustavi, manji troškovi, ali opet, kažem, OT tu mora imati nekakvu konekciju prema IT-u da bi se moglo doći do tih podataka. Onda imamo tu i 5G koji se dosta razvija u zadnje vrijeme, plus, kao što sam spomenuo, Industrial IoT, zajedno sa razvojem clouda, znači dodatno su zakomplicirali situaciju po pitanju security, jer sad svako od tih nekih IoT rješenja može samostalno stvariti konekciju prema internetu, prema cloudu, prema nekom kontrolnom sustavu u nekakvom udaljenom data centru. Udaljeni pristup, ja bih rekao, također postaje neophodan za učinkovito upravljanje svim tim elementima u tim mrežama koji su disperzirani, vjetroturbine, pumpe, ventili koji su negdje udaljeni, kontroliraju protok nafte, vode, plina. Sve je to korisno, ali ako se ne napravi po standardima može uzrokovati velike sigurnosne propuste, pa onda i katastrofe. Mogu jedan primjer navesti koji sam pronašao.
Radi se o gradu Oldsmaru na Floridi, gdje se pretpostavlja da je napadač nakon što je dobio pristup računalu koje kontrolira sustav vodoopskrbe za taj gradić, povećao količine kemikalija za pročišćavanje voda na razinu koja može biti štetna za konzumaciju. I sad 2 godine kasnije oglasio se FBI, našao sam neki tekst o tome, koji kaže da nema dokaza da se radilo o napadu, ali pretpostavljaju da je možda čak i operater unio pogrešne količine kemikalija koje su onda ušle u bazene s vodom i slično. I sad ovdje na kraju se postavlja opet 2 stvari. Okay, možda je napadač, možda je greška operatera, ali kako god, znači nije na kraju ni bitno. Jel? Mogla se dogoditi katastrofa, jer mogu se netko otrovati sa tim kemikalijama i nije uopće bitno da li se radi o napadu ili pogrešci operatera. Bitno je znači da imate security rješenje koje razumije protokole od te mreža gdje se onda bi se mogli definirati recimo vrijednosti za konkretnu količinu kemikalija u određenim granicama, pa bi se tako mogla spriječiti i ljudska pogreška, ali naravno i potencijalni napad. Ti ako limitiraš brzinu vrtnje nekakve turbine, ne možeš staviti preko 2000 okretaja u sekundi, a opet ne možeš manje od 1000 i sad znači traži se nekakva vrijednost unutra između ta dva broja gdje bi ta turbina u kojem range-u bi ta turbina trebala raditi. Ako netko ukuca manji broj da bi zaustavio tu turbinu ili puno veći broj da bi povećao nekakav protok, svejedno je li to napadač ili greška operatera, katastrofa se svakako može dogoditi. Jel? Tako da na ovaj način kada imaš rješenje koje razumije taj protokol, koje može pročitati te naredbe naravno uz DPI, onda možeš postaviti nekakve granice da se to ne dogodi. Kao što vidite, izazova je puno, vjerujem da znate i sami, a posebno unutar EU-a zbog i NIS-2 direktive. Sada veliki fokus će biti na zaštiti kritične infrastrukture, jer NIS-2 obuhvaća puno veći broj vertikala, znači koje kači ta regulativa u odnosu na stari NIS-1. Ovo su samo jedan slajd, znači napad na te sustave dolazi u različitim oblicima, iz različitih smjerova, iznutra, izvana. Vidimo da je malware tu jedan od najzastupljenijih. Naravno, postoje i spyware, postoje i kao i na IT mrežama, jel? Znači i dalje su tu slični tipovi napada. Ono što je bitno za ovdje zapamtiti možda je tih 92% različitih proizvođača su znači koji su bili u ovom istraživanju, ovo je nekako Fortinetovo interno istraživanje, je reklo da su imali barem jedan maliciozni upad zadnjih godina. Znači, tako da brojke same govore za sebe, ne moram tu posebno ništa, ja mislim, naglašavati. Sad, od 2010. znači kad se pojavio, mislim vjerojatno ste svi čuli za njega, barem koji ste u OT-u sigurno ste čuli, radi se o Stuxnetu, znači najpoznatiji napad možda na OT infrastrukturu. Cilj mu je bio onesposobiti iranski nuklearni program, broj napada od tada je stvarno u velikom porastu, pa tako i šteta koju ti napadi uzrokuju je financijski sve veća i veća. Napadi su također sve sofisticiraniji, nekada je bilo dovoljno podmetnuti zaraženi USB stick, a danas napadači koriste i puno naprednije metode kao i kod napada na IT mreže. Jo. Što se tiče financijske štete, ne postoje neki podaci za svaki od ovih napada, ali jedan primjer je napad na Maersk koji je uzrokovao štetu od preko $1 milijardu koliko je koštao prekid proizvodnje i sama sanacija štete. Od poznatijih još mogu izdvojiti Hondu koja je isto prijavila ransomware napad na auto infrastrukturu njihovu koji je zaustavio proizvodnju, ali i sve operacije i financije, znači radilo se o ransomwareu pod imenom Snake koji je imao mogućnost stopirati procese na IT sustavima. Znači obična jednostavna naredba koja stopira proces na ICS-u. I u principu zarazili su napadači zarazio nekoliko tisuća, čini mi se čak i računala je na kraju bilo zaraženo i to je uzrokovalo prekid koji je čak i Honda objavila na svojim web stranicama. Što se tiče regulacija, one su tu već dugo, pogotovo u financijskoj industriji i zdravstvu, ali dolazi nam NIS-2, DORA i tko zna što još u budućnosti, tako da će sada biti zahvaćeno više različitih vertikala koje će morati imati implementirane, znači određene neke
sigurnosne komponente samo da budu u skladu sa regulativom, tako da ne bi puno o samim regulativama, nisam ni ekspert za to, ali znam da nas puno toga kači, tako da svakako treba obratiti pozornosti na taj dio. Sad, kako je Fortinet, znači u zadnje vrijeme, što ste potencijalno mogli sami primijetiti, dosta velik fokus je stavio na OT security i ponudio je tu dosta široku paletu rješenja, pa bi vam ja pokazao nešto od što ima u portfelju i kako to funkcionira. Prije svega, rješenja, kao što sam rekao, moraju biti dovoljno robustna, moraju podnositi ekstremno visoke, niske temperature, prašinu, zato neke i nemaju, znači, ventilator za hlađenje, nego koriste pasivne hladnjake. Tu ćete pronaći dobri stari FortiGate, znači u različitim RAG varijantama, ali nekoliko različitih modela switcheva i access pointova za tako zahtjevne uvjete. Znači i sami access dio mreža i sami FortiGate koji onda može upravljati tom komunikacijom. Znači ostali dio OT rješenja je već dobro poznat iz IT-a, i tu nema nekih iznenađenja, to su ta ista rješenja, znači FortiAnalyzer kao log kolektor, nekakav builder za reporte, FortiManager za centralni management, CM za log korelaciju različitih rješenja, FortiDR, znači za zaštitu različitih radnih workstationa, servera i slično, autentikator imamo za dvofaktorsku autentikaciju, NAC za kontrolu pristupa, imamo i deception tehnologiju, znači za obliku FortiDeceptor, koji ima i SCADA imidže i Forti Sandbox za detonaciju i provjeru sumnjivih URL-ova, datoteka i slično. Sve ono što nalazimo u standardnim varijantama, ono što je tim rješenjima zajedničko je da znaju čitati OT protokole koji se koriste, znači, u klasičnim standardnim OT mrežama poput Modbusa, DNP3-a i slično. I to je ključno, znači, u ovim, kad pričamo o OT security. Svima iz OT svijeta vjerujem da je prilično jasan preview model, znači po kojim standardima su bildana većina tih arhitekture tih mreža. Kao rekao bih, ovo nama, ne znam, nekakav standardna arhitektura u IT-u. Preview model je logička arhitektura, znači koja pokazuje kako su posloženi različiti OT sustavi po definiranim zonama, pa tako ako razgovarate s nekim OT inženjerom iz nekog proizvodnog pogona za preradu nafte, plina, energetike i slično, svi oni razumiju ove zone i prema njima definiraju elemente OT mreža. Na samom dnu možemo reći tu su, znači, nekakvi sigurnosni ventili, prekidači, senzori, pa onda PLC-ovi, SCADE, poslovne zone gdje se susreću IT i OT, tu je dosta osjetljiv dio. I na kraju nekakav cloud, neki data centar gdje se ti svi podaci pohranjuju. Kad je u pitanju digitalna transformacija, ideja je povezati sve ove elemente na IT mrežu kako bi iz njih izvukli maksimum. Znači, Next Generation Firewall koji razumije te protokole i ostala nekakva access oprema po putu, osim toga mora biti dostupna i, kao što sam rekao, i RAG verzijama, jer su često uvjeti dosta ekstremniji. SD-WAN ovdje može opet biti korisna funkcionalnost koja može kroz jeftinije broadband linkove omogućiti udaljeno sigurno povezivanje prema data centru, cloudu, ali iz clouda prema OT postrojenjima, znači na udaljenim lokacijama. Udaljeni pristup, znači isto u ovom use case-u moramo omogućiti službama održavanja, partnerima i naravno ovisi od slučaja do slučaja i nekim drugim osobama pristup. Kogod bio u pitanju, potrebno je tu opet uključiti različitih niz sigurnosnih provjera. Svakako je to uvijek multifaktorska autentikacija, poželjna VPN, najčešće ide kroz VPN, opet i ZTNA je tu koji može omogućiti pristup samo do određenog resursa, određenom uređaju, onda ne znam, i možemo provjeravati paralelno i taj uređaj, isto kao i u IT-u, znači nema tu nekakve razlike. Jel? Konvergencija onda OT-a i IT-a donosi nekakve određene rizike, ogromne prilike, možemo omogućiti sigurnu komunikaciju, svakako bi tu morao biti uključen recimo i SOC, centar s elementima opet koji razumiju te protokole, koji može kreirati različite playbookove, znači koji automatiziraju, a osim toga i ubrzavaju vrijeme potrebno za nekakvu akciju, SOC centre koji imaju mogućnost opet postaviti nekakvu deception tehnologiju gdje mijenjamo pravila igre, gdje sada mi više ne tražimo napadača,
nego uz različite mamce, zamke, lažne servise. Čekamo da se on sam ulovi i onda ga kroz različite mehanizme lako otkrijemo i na mreži. Prijetnji i ranjivosti, što se tiče tog segmenta, sjetite se koliko su te sustavi ranjivi jer jednostavno samo očekuju naredbu koja nema autorizaciju niti autentikaciju, a također nema niti nekakvu enkripciju najčešće. Znači jedna plain text naredba koja putem mrežom može napraviti ponekad golemu štetu. Sad vratimo se još malo na ovaj prikaz samo s početka. Prve dvije stvari koje su bitne su svakako u OT-u, ja mislim, segmentacija i udaljeni pristup. Tu ćete od rješenja pronaći next generation firewall, switcheve, access pointove. Treća bitna stvar koju bi možda mogao izdvojiti je OT visibility, znači vidljivost uopće svih tih komponenti na mreži. Četvrta je znači nekako omogućiti klasični role-based access, to je mandatory, ja bih rekao, više faktorska autentikacija, NAC koji će točno klasificirati uređaj i omogućiti mu pristup do određene IP-a ili servera ili što god već imamo. Možemo reći da je adekvatna zaštita radnih stanica, workstationa, servera koji su smješteni u te mreži, znači idealno kroz EDR koji će djelovati preventivno i reaktivno kada malware već zarazi računalo. EDR ima smisla kad gledamo OT instalirati i na HMI-eve, znači Human Machine Interface, historian servere, Jambox, nekakve radne stanice koje služe za znači nekakav pristup izvana, pa onda s njih imate pristup do nekih drugih rješenja unutar OT-a. Od Advanced Persistent Threat rješenja, znači izdvojio bi Sandbox. Mislim da je eliminacija zero day napada, deception tehnologija i kad imate AI, znači koji može ubrzati to sve i na kraju nekako taj report samom security NOC centru obogatiti taj izvještaj sa nekakvim dodatnim korisnim informacijama, mislim da je to neki put koji bi trebalo izabrati. Kroz FortiGuard, OT Security Service, znači imate pretplatu pristup do preko 2000 IPS potpisa signatura koji se onda koriste na FortiGate-u za detekciju, znači blokiranje malicioznog mrežnog prometa. Znači nisam ništa novo rekao, sve kao u IT-u, ali postoji i znači IPS engine koji se ujedno koristi za application control kao i za virtual patching, koji omogućuje zaštitu određene ranjivosti na nekoj komponenti OT sustava bez da se konkretna komponenta pečira. Jel? To je ključno za OT, jer u principu kroz virtual patching možeš napraviti prilično dobru sigurnosnu zaštitu za nekakvu komponentu, a ne moraš je pritom stavljati van pogona, imati nekakav maintenance, jer kao što sam rekao u OT-u, komponente kad se instaliraju, one rade 10, 15, 20 godina, možda neki više. Ovo su samo neki od protokola koji su podržani kao i aplikacije konkretnih proizvođača, od dobrog starog Modbusa preko novih, DNP-a, imamo Backnet, imamo Ethercat, znači svi protokoli koji idu kroz mrežu mogu se detektirati na FortiGate-u. Od aplikacija opet hrpa poznatih, SEAM Technologies, znači kao od Schneidera, Schneider Electric, jedno možda najpoznatijih, Siemens je tu dosta zastupljen, barem što sam ja uspio vidjeti, Rockwell, ali i mnogi drugi. Kao što vidite, znači ranjivosti na OT rješenjima također nisu neka rijetka pojava. Na aplikacijama često vidimo buffer overflow, vidimo application bypass, ima tu i remote code executiona, znači postoje različiti tipovi napada, isto kao i na IT mrežama, ne vidim tu nekakvu veliku razliku. Ovo je recimo po defaultu, ako inače nemate uključeno, ako imate FortiGate možete uključiti industrial ili operational technology signature za application control.
da li kroz, možete ga enablati u GUI-u, enable OT signatures, ili imate kroz konfiguraciju samog IPS-a gdje je po defaultu ekskludan OT, ili u nekim verzijama softvera se zvao industrial, tako da, ali naći ćete naredbu, znači set exclude signatures i onda stavite na none i onda će vam se u pod application signature pokazati svi signature koji su vezani uz OT. Pa možete vidjeti što je sve dostupno trenutno na FortiGate-u. Distributed Network Protocol, znači DNP3, set komunikacijskih protokola koji se koriste između komponenti kod procesne automatizacije, najviše je zastupljen u energetici i vodoopskrbi. Komunikacija ide od SCADA, Master Stationa, znači kontrolnog centra, u daljnjih lokacija gdje se nalaze Remote Terminal Unity, koji onda upravljaju PLC-ovima i ostalim komponentima. Sad ako bi DNP3 usporedili sa OSI modelom, naći ćemo tu i layer 2 specifičnosti poput multiplexinga, fragmentacije, error checkinga, link kontrola, ali tu imamo i definiranje transport funkcionalnosti, znači imamo i layer 4 i imamo neke specifičnosti aplikacijskog sloja koji se koristi za SCADA komunikaciju. Uglavnom, kroz application control možete detektirati, a onda i potencijalno zabraniti neke naredbe koje bi išle ovim protokolom, a svakako su u komunikaciju onda možete i logirati za kasniju upotrebu da bi vidjeli što se sve događalo na mreži. Ok, ovo je jedan prikaz trenutnih technology partnera i integratora s kojima Fortinet ima suradnju. Postoje nekakve, znači kroz ovaj Fabric Ready program, postoje i ti nekakve direktne, rekao bih, integracije kroz API, gdje se vrlo jednostavno može napraviti integracije recimo sa nekom komponentom od Zombie Networks, recimo njihovim Guardianom ili sličnim rješenjima i onda koristiti u principu nekakva podatke koje imaju ti sustavi da bi Fortinet znao više o samim OT mrežama. U IT mrežama već smo navikli na FortiGate da ga možemo koristiti za različite svrhe, znači kao Layer 4 firewall, i kao Next Generation firewall, i kao SD-WAN komponentu, i kao SSL VPN terminaciju, site-to-site VPN, kontrole za Wi-Fi i switch, znači sad da ne nabrajam sve. Slično je kada je implementiran u OT mreže, gdje ga najviše koristimo za segmentaciju zona, inspekcije između tih zona, VLAN segmentaciju, imamo čak ključna je, da vidjet ćete kasnije, mikrosegmentacija unutar samog VLAN-a, za security pristup izvana, puno toga se može postići jednim rješenjem, zato je FortiGate tu onako kao nekakav, mogu bi reći, švicarski nožić, koji u principu omogućuje puno toga. Sad baš te funkcionalnosti, znači FortiGate kada upravlja access dijelom mreže, omogućujemo vidljivost, znači na razini porta, omogućujemo definiranje firewall politika između pojedinih VLAN-ova, SSID-ova, omogućujemo segmentirati mrežu. Zašto je to bitno? Pa postoje znači različiti okviri i smjernice koje definiraju najbolje prakse, recimo kod dizajna te mreža. Poput JEC 62443, NISTA, PERE, znači traži se uspostava zona, segmenata, kontrola između njih i su neke najbolje prakse koje treba slijediti, a FortiGate u principu to omogućuje sam po sebi. Evo, znači legacy mreže, recimo pogotovo u OT-u, često zahtijevaju flat deployment gdje su svi mrežni uređaji znači, u istom subnetu i komuniciraju na nekakvom layeru 2 bez ikakve znači, mogućnosti segmentacije. FortiGate zajedno sa FortiSwitchem recimo podržava tu nekakvu mikrosegmentaciju koju možete setapirati, pa tako i ako postoji potreba za flat dizajnom, ipak se može konfigurirati segmentacija, to jest mikrosegmentacija kako bi osigurali da promet recimo između dva OT uređaja, iako je na istom VLAN-u, da je odvojen, to jest da prolazi kroz FortiGate, na kojem da imamo visibility, vidimo koje sve naredbe prolaze kroz njega, možemo raditi inspekciju tih naredbi, možemo ih logirati i naravno kontrola između PLC-ova kao što je prikazano na ovom slajdu.
sad malo više detalja oko te mikrosegmentacije. Znači kreira se jedan access VLAN gdje se sav klijentski promet isključivo ide na FortiGate, tako da imate benefite VLANova u flat mreži. Osim konfiguracije tog access VLANa potrebno je dodatno konfigurati FortiGate tako da odgovara na ARP requeste koje primi sa nekakvim ARP responsom, znači koji sadrži FortiGate MAC adresu i ta funkcionalnost u principu se u FortiGate zove proxy ARP. I kad to uključite, onda možete uspostaviti ovu mikrosegmentaciju na razini VLANa i raditi inspekciju i nadzor komunikacije između samih krajnjih uređaja. Sad, dosta smo pričali o FortiGate-u, da nije sve oko FortiGate, iako obuhvaća jako puno funkcionalnosti, mislim da ih nisam čak sve ni spomenuo ovdje. Možemo ga promatrati kao nekakvu core komponentu, to naravno nije sve što Fortinet može ponuditi za zaštitu IT mreže, OT mreža, tako da imamo tu i još neke komponente. Recimo jedna od meni najzanimljivijih je u ovom segmentu Deceptor, rješenje koje malo okreće priču i stavlja lopticu u ruke napadaču, koji sada mora biti otkriti što je pravi senzor, je li to stvarno pravi SCADA sustav ili se radi o nekakvom lažnom servisu, mamcima, nekakvim zamkama, znači nekakvim lažnim resursima koje smo definirali na Deceptoru, jer svaki taj kontakt prema tom fake servisu podiže alarm, otkriva napadača. Znači znamo njegovu IP adresu, možemo je na FortiGate-u zalokati da nema komunikaciju prema ničemu drugom i onda možemo lako taj sustav koji je zaražen mitigirati i dalje napraviti sve po proceduri koju inače imamo za takve stvari. Naravno da se on integrira sa FortiGate-om i FortiNAC-om, kako bi isto i kroz CM i SOAR i Analyzer, znači ovisi što se koristi, omogućuje nekakav automatski taj threat response kroz neki playbook. Znači ne mora se to raditi ručno, može se napraviti i automatski blokiraš IP adresu napadača. Malo još o tome gdje se sve može postaviti ti lažni servisi. Kao što možete vidjeti, FortiDeceptor emulira znači različite infrastrukturne komponente u svim zonama po Purdue modelu, znači od lažnih SSL VPN servisa, IT rješenja, znači poput nekakvog SAP-a, možda ERP-a nekog ili tako nešto, nekakve web aplikacije koja se koristi u OT-u ili u IT-u, znači ovdje imamo i OT i IT mreže, pa sve do nekakvih lažnih, znači SCADA, PLC-ova, HMI interfejsa, terminala, znači IoT senzora i slično. FortiDeceptor radi i u air gap modu i kao takav dostupan je, znači naravno i u RAGD varijanti za postavljanje nekakve zahtjevnije industrijske uvjete bliže samim industrijskim postrojenjima, da nije u nekakvom data centru, nego može biti i stvarno instaliran negdje u nekakvu industrijsku halu koja sadrži sve ove PLC-ove i ostale komponente. Tako da, kažem, meni je to jedna od zanimljivih komponenti. Naravno, uvijek u sjeni sandbox rješenje kad se priča o većini Fortinet rješenja, a to je stvarno vjerojatno zato jer se može integrirati sa većinom od njih, tako da ako imate nekakav file, ako imate nekakav URL koji se dobili kroz mail, ide mrežom, jednostavno FortiGate ga je ulovio, ide kroz FortiWeb, kroz ADC proxy i slično, sandbox ga može napraviti inspekciju i u principu poslati dalje na detaljniju analizu. Standardno recimo kao u IT-u. I sad ako imate ovu standardnu Threat Intelligence pretplatu na Forti Sandboxu, ona uključuje i OT, to jest postoji opcija downloadati i pokrenuti Linux OT image koji simulira OT okolinu. Znači Linux OT trenutno podržava Siemens aplikacije, protokole poput Modbusa, IPMI-a, FTP-a, TFTP-a, znači standardnih nekih mrežnih protokola. I sad ako se radi o nekakvom OT malveru, on će uhvatiti pokušaj komunikacije prema nekakvim podržanim aplikacijama, uhvatit će nekako lateralno kretanje ako postoji. Ako trebate samo proskenirati file, onda to može i kroz nekakav Windows VM, znači što god je u kojem trenutku
potrebno, ali hoću reći, postoji taj Linux OT image koji se može preuzeti na Sandbox. NAC, mislim da kontrola pristupa ne moram posebno naglašavati koliko je važna, ali provjeravati tko je sve autoriziran da može pristupiti korporativnim podacima, aplikacijama, security access control, znači provjerava da su svi korisnici koji pristupaju stvarno oni za koji se predstavljaju kroz multifaktorsku autentikaciju. Na kraju imamo razine pristupa pojedinim, znači OT sustavima moraju biti svakako definirane, znači, ali ovo nije ništa novo za nas koji smo u IT-u, ali kritična infrastruktura se najčešće štitila od samog fizičkog pristupa, pa je bitno i ovaj dio jasno komunicirati prema OT inženjerima, administratorima, da u principu se to može i kroz samu autorizaciju i usera i uređaja koji pristupa nekoj aplikaciji. I FortiNAC se naravno može integrirati i sa third party rješenjima koje često susrećemo u OT svijetu. Trenutno su podržani Nozomi i Networks i Claroti. Kako radi? Znači, kad NAC detektira nepoznati uređaj na mreži, može pitati Nozomi ili Claroti, znači rješenje za više podataka o konkretnom uređaju i povući te podatke i update ih kod sebe da zna kako klasificirati taj uređaj. Tako da ne mora nagađati o čemu se radi, jer zna da Nozomi i Claroti mogu imati puno više podataka o tome i samim time ga može puno bolje klasificirati i brže napraviti tu klasifikaciju kako bi mu omogućio pristup. ZTNA, mislim da sam već puno puta pričali o ZTNA-u, isto zanimljivo rješenje koje omogućuje i provjeru samog endpointa i identifikaciju usera i znači omogućuje samo pristup do određenog segmenta, određene aplikacije unutar mreže, tako da se i to može koristiti za nekakav siguran daljnji pristup svojim korisnicima, reći korisnicima nad kojima vi imate kontrolu, jer moraju imati instaliran Forti klijent da bi mogli provjeravati sami posture PC-a, da nije on zaražen na neki način. Imamo EDR, mislim da ne moram posebno naglasiti koliko legacy Windows mašina još uvijek u funkciji u različitim industrijskim postrojenjima, baš zbog dugovječnosti tih OT komponenti i softvera koji ne traži neke update, jer mu je primarna zadaća da radi 24/7, 20 godina, pa ćemo onda vidjeti što dalje. Znači, FortiDR tako podržava i Windows XP, još uvijek i Windows 7 i Server 2003, Server 2008 od ovih starijih koje ni Microsoft već ne suporta jako dugo, možete EDR instalirati na te komponente. FortiSRA, ne znam da li ste čuli, vidjeli, relativno novi produkt koji se još razvija i sad koja će mu krajnje funkcionalnosti biti, vjerojatno će se sa svakom verzijom mijenjati, to jest obogaćivati, ali ono što trenutno je za čemu služi, omogućuje znači udaljeni pristup OT sustavima, što je recimo jako korisno trećim stranama, znači udaljenim zaposlenicima, nad kojima nemate pristup, recimo partneri, kontraktori koji moraju doći do nekog uređaja zbog održavanja i slično. Kroz FortiSRA možete omogućiti Secure Remote Access, tako da jer vi na te krajnje uređaje ne možete instalirati Next Generation AV, ne možete instalirati EDR, vi ne znate s kojeg on PC-a pristupa, da li to taj PC ima nekakav malware, nema malware i slično. I samim time se otvara te vrata za ulazak tog malvera u OT mrežu i onda je u principu FortiSRA tu da bi to spriječio. On pomaže znači, OT organizacijama implementirati znači, siguran neki udaljeni pristup, smanjujući taj rizik povezan sa održavanjem vanjskog pristupa, znači kritičnim OT resursima. FortiSRA je rješenje znači, bez potrebe u principu za instalacijom softverskog agenta na računalo, ne morate ništa instalirati na PC-eve tih ljudi osoba koji pristupaju udaljeno i često ta opcija i nije izvediva, kao što sam rekao, znači ne možeš na PC druge firme instalirati nekakav svoj softver. I sad tu su različite
što nudi. Znači FortiSRA ima bogat skup mogućnosti, znači kontrola koje pomažu u security u tog daljnog pristupa. Sad te značajke uključuju, znači nemamo agenta, kontrola pristupa korisnika i upravljanje privilegijama, znači možemo i taj dio podesiti, automatizirano upravljanje lozinkama, njihova rotacija, on automatski kreira password prema prema stvarnom resursu i taj password nikad ne dođe do korisnika koji koristi taj uređaj, slično kao na PAM-u, jer ovo, ajmo reći, možemo reći da je ovo nekakav privileged access management, ali nije za privileged account, nego za sve. Imamo praćenje, evidentiranje i snimanje udaljenih sesija, što može biti korisno. Imamo hireability, naravno možemo napraviti active passive, za slučaj da nešto ispadne. Imamo DLP, prevenciju curenja podataka, imamo sigurnosno upravljanje datotekama uz skeniranje AV-om. Znači sad može biti protokol, znači koji on u principu radi kao proxy, tako da može iskenirati dosta toga što prolazi kroz njega. Tako je, skrenuo bih pozornost na FortiSRA, relativno novi produkt, vrijedi ga pogledati. Što se tiče standarda i compliance-a, znači ovo je jedan prikaz IEC 62443, znači po ovim zonama, po Purdue modelu. Kao što vidite, Forti ima rješenja koja se mogu naći u svakoj od ovih zona i full je compliant sa tom infrastrukturom, tako da ne moram posebno naglašavati, ali evo imam neke slajdove koji pokazuju, znači, da bi se prilagodili standardima i okvirima koji su bitni za OT. Ajmo recimo vidjeti koje su Forti rješenja pripadaju u pojedine kategorije OT frameworka. Imamo taj asset management, sve počinje od toga da prvo moraš ustanoviti što uopće imaš na mreži i sad za tu namjenu ti može pomoći nekolicina Fortinet rješenja, počevši od SIEM-a koji će snimiti događaj na mreži, pa u komunikaciji sa FortiNAC-om ili FortiGate-om koji će točno identificirati te uređaje na mreži. To je možda početak, temelj, jer od toga se kreće. Dalje imaš, kada znaš što imaš na mreži, potrebno onda klasificirati uređaje, korisnike, autenticirati da bi uopće mogli razmjenjivati podatke. Tu ključnu ulogu opet ima NAC i Identity Access Management rješenja, znači Forti Authenticator, da bi uspostavio znači, nekakvu kontrolu tko je pristupio kojem uređaju i tko smije pristupiti kojem uređaju. I imamo network segmentaciju, znači to je taj nekakav sljedeći dio okvira koji je zajednički svakom regulatoru, ja mislim da je segmentacija, a tu nakon što znamo tko može čemu pristupiti mreži, širimo taj dio na to tko može komunicirati s kim. Tu je najvažnija točka ta sama granica između OT i IT mreža, jer sva komunikacija prema cloudu, udaljeni pristup, komunikacija prema nekom data centru, znači ide kroz ovu pristupnu točku i samim tim ona postoji jedan od najkritičnijih dijelova infrastrukture. Znači, kroz taj nekakav firewall, pretpostavljam da bi to bio najbolja opcija za tako nešto. Kada ovo se uzme u obzir, znači kritične funkcionalnosti će ovdje biti visoka dostupnost, performanse, to se traži, traži se SSL IPsec propusnost, obzirom da imaš sigurne tunele uspostavljene, mogućnost deep packet inspekcije uz razumijevanje OT protokola. To je najbitnije, rekao bih ovdje, u ovoj zoni iznad 3 gdje se susreću IT i OT, a recimo ispod je neka granica između zone 2 i 3, obično zahtijeva nekakva rugged, robustna rješenja koja podnose visoke temperature, kao što sam spomenuo već, tu onda imamo FortiGate, rugged i slične verzije. Često će ovdje biti potrebno složiti neku vrstu segmentacije, to je vjerojatno i mikrosegmentacije, obzirom da se radi o flat mrežama, tako da tu imamo i rugged switcheve u toj control area zoni i AP-ove i slična rješenja. Samo da se vratim na šo. Ok, onda imamo i ovaj četvrti pilar nekakav, to jest okvir koji se tiče loginga i monitoringa. Mora moći dati dovoljno logova sa IT i OT mreži kako bi znali što se događa ili što se dogodilo.
ali kako bi regulatori mogli dobiti sve tražene izvještaje, jer traže dosta toga. Ovdje bi neki single pane, možda off glass u slučaju recimo obrade incidenata bio od velike pomoći. Recimo kroz Security Fabric možemo na jednom mjestu imati uvid u logove gdje se vidi tko je i kada pristupio nekom uređaju, iz kojeg uređaja uz kompletan nekakav prikaz mrežnog prometa. Za slučaj da imate Fortinet single vendor okolinu, recimo, onda je tu Forti Analyzer, svakako rješenje koje bi dobro fitalo, a za sve drugo to je FortiCM i onda SOAR za automatizaciju i slično. Imamo dalje i sami ovaj kraj, znači risk management. Risk management pillar je nekako onaj koji se najviše zaboravi, a ključan je u prevenciji, znači potencijalne kompromitacije bilo kojeg segmenta u OT mrežama, ali i u IT isto slična stvar. Jel? Možda vam je poznat, sigurno ste vidjeli na FortiGate onaj security rating, on daje smjernice, risk oznake na način kako je nešto konfigurirano i što je potrebno napraviti da bi se smanjila razina rizika, onda dobijete one bodove ako ste nešto, to jest imate za početak minus bodove, jel, ako ste nešto pogrešno ili, ajmo reći, ako niste konfigurali u skladu sa nekakvim najboljim praksama, recimo ostavili ste telnet pristup ili pristup izvana ili tako nešto, dobijete tu nekakve minus bodove i onda kroz taj security rating možete u principu vidjeti gdje ste dobili najviše minus bodova i to se vrlo lako može onda popraviti bez da vi nešto morate razmišljati o tome. FortiGate će vam sam to kroz security rating prijaviti. Sad summary, dosta izazova, kao što sami ste vidjeli, s kojima se susreću odgovorne osobe u OT-u. Sigurnost ne samo zaposlenika nego i korisnika usluga, mislim da je bitna. Uptime je jedno od primarnih zahtjeva za sustave u OT-u. Operativni troškovi i efikasnost mogu biti smanjeni s digitalizacijom, to već svi znamo, ali potrebno je opet naći tu neki balans gdje treba paziti na sigurnost i proizvođači se susreću s mnogim izazovima gdje moraju odgovoriti na zahtjeve regulatora, tako da je taj dio bitan. NIS2 koji je pred vratima sada obuhvaća osim već standardne kritične infrastrukture poput energetike, vodoopskrbe, financija i tako dalje, uključuje i nekakve dodatne sektore, ne znam, proizvodnje elektroničkih komponenti, proizvodnje hrane, kemijskih proizvoda, znači puno širi spektar proizvođača i vertikala je sada obuhvaćen s NIS2 i ovdje će biti bitno imati rješenja koja mogu pomoći znači uskladiti se sa regulativama. Imamo sad da malo sumiramo, znači što se Fortinet ima, kao što sam vam već i spomenuo, dosta smo pričali o RAG verzijama firewalla, o RAG verzijama switcheva, AP-ova, nije sve u hardwareu, znači tu je bitan i ovaj FortiGuard Labs koji ima Deep Packet Inspection, znači signature za preko 70 različitih OT protokola, tako da mislim da imate dosta toga, možete pokriti sa tim. Vulnerability shielding, znači za OT asete imate hrpu IPS signature, znači koji pomažu za tako nešto. Ok, Fortinet tu ima stvarno ekspertizu, znači u OT-u imaju dosta OT inženjera i interno koji se time bave. Ekosustav koji se širi, razvija, znači preko 500 Security Fabric ekosistem integratora je tu. Ne znam koliko ih je za OT, mislim da ta brojka nije posebno izdvojena, ali ima ih sigurno 20-ak, 30-ak, tako da se integracija sa različitim komponentama koje već možda imate ili koji su potrebni o tim mrežama može napraviti kroz Fortinetova rješenja. Ovo su neki od RAG verzija firewalla, od novih mogu izvojiti ovaj njega, možda ne znam da li ste ga vidjeli, 70G sa 5G-om, znači SOC 5. generacije, čip koji je sada tu dostupan i ovako i RAGD varijanti, od feature-a standardni, neću ih nabrajati, bitni su svi, ali neki više, neki manje.
ono što je bitno da razumiju OT protokole. Sada nije ovo da bez veze lupetamo i neke nezavisne kompanije su prepoznale Fortineta kao lidera u OT security-u, tako da ne morate slušati mene, nego postoji neki relevantni, ajmo reći, kompanije koje se bave ovim stvarima, pa vam mogu pokazati ko je kakav igrač na tržištu i što možete očekivati onda od takvih rješenja. Ako ste zainteresirani za više detalja iz OT segmenta, nažalost ih ne mogu na webinaru proći sve. Kažem, ako ste zainteresirani i za sami fast track gdje bi imali hands-on lab, malo gdje možete pristupiti FortiGate rješenjima, prije svega za komunikaciju sa OT protokolima, mislim da je Modbus kao takav u samom labu, pa se možete igrati malo s tim kako komunikacija ide i kako se mogu spriječiti nekakve, hajmo reći, naredbe koje bi, kao što je na Floridi bilo u Ozmaru, znači da bi se unijela neka prevelika količina nečega u nekakav tank s vodom, znači možemo probati kako to funkcionira malo sa hands-onom.